Yes, bakunzi bacu rero ba Deep News TV mu nkunde twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze mu makuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Uyu munsi nayaye makuru twabateguriye, makuru yacu rero nk'ibisanzwe muri iyi minsi turimo turibanda mu gihugu cya Tanzania kugira ngo tubabwire update akantu ku kandi yuko ibintu byifashe, mudukurikire kugira ngo nyine mukomeze mugende musobanukirwa akantu ku kandi. Kuri ubu ngubu rero muri kino gihugu cya Tanzania ababarirwa mu magana bamaze kwicirwa mu myigaragambyo. Ishyaka rya Chadema rya mbere rikomeye muri mu yatavugwa rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania ryatangaje ko abantu babarirwa mu magana aribo bamaze kwicirwa mu myigaragambyo ikomeje kubera muri iki gihugu cya Tanzania. Ni amakuru yatanzwe n'umuvugizi w'iri shyaka John Kitoka, yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa ko abenshi mu bamaze kwicwa ari abo mu mujyi wa Dar es Salaam. Yagize ati ubu tuvugana umubare w'abamaze gupfa muri Dar es Salaam urabarirwa mu bantu 350 ndetse ari n'abarenga 200 bari muri Mwanza. Yunzemo ati turamutse twongeyeho mu bindi bice by'igihugu twagira ku mfu zibarirwa muri 700. Rino shyaka rya Chadema rivuga ko abayoboke bayo bazengurutse amavuriro yo hirya no hino muri Tanzania mbere yo kwemeza uriya mubare. Ibiro ntaramakuru by'Ubufaransa kandi bivuga ko hari umwe mu bakora mu nzego z'umutekano ndetse n'umudiplomate nabo bayihamirije ko abamaze kwicwa babarirwa muri magana gusa, ntibigeze bavuga umubare. Guverinoma ya Tanzania kandi biciye muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga w'iki gihugu Mahamudu Tabiki Kombo yahakanye ko nta ngufu z'umurengera zigeze zikoreshwa muri iriya myigaragambyo. Uyu icyakora yabwiye televiziyo ya Al Jazeera ko nta mubare nyabo wabishwe na guverinoma ifite. Ati magingaya nta ngufu z'umurengera zigeze zikoreshwa. Abo bantu bavuga ko abantu 700 naho nigeze mbabona kugeza ubu nta mubare uhari w'abigaragambya bishwe. Imibare itangwa n'abatavugwa rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania inyuranyije n'itangwa n'umuryango w'abibumbye kuko ishami ryawo rishinzwe uburenganzira bwa muntu ryatangaje ko abo rizi bapfuye babarirwa mu 10 gusa. Ku wa gatatu w'iki cyumweru nibwo muri Tanzania hadutse imyigaragambyo ikomeye y'abatavugwa rumwe n'ubutegetsi bamagana amatora y'umukuru w'igihugu yabaye muri iki cyumweru. Aba bashinja Perezida Samia Suluhu wayahatanyemo n'ababarirwa muri 17 kuba yarabakuriyemo abanyapolitike batavugwa rumwe n'ubutegetsi bakomeye, abandi akabafunga kugira ngo bizamworohereze kubona itsinzi, kandi bano bandi yabemerera bari kumukura ku butegetsi. Ni Samia kandi bashinja kubaho umunyagitugu. Ni imyigaragambyo yasize inyubako nyinshi za leta, imodoka ndetse n'ibindi bikorwa remezo bitwitswe n'abigaragambye. Kandi nanone tukiri muri kino gihugu cya Tanzania, reka tubagezeho update zisohotse aka kanya. Kuri ubu ngubu rero amakuru ahari nuko Samia Suluhu yatsinze amatora ku majwi 97.66%. Komisiyo y'amatora muri Tanzania mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu yatangaje ko Samia Suluhu Hassan ari we watsinze amatora y'umukuru w'igihugu n'amajwi 97.66%. Aya majwi kandi yatumye Samia Suluhu Hassan wagiye ku butegetsi mu mwaka wa 2021 nyuma y'urupfu rwa John Pombe Magufuli akomeza kuyobora Tanzania mu myaka 5 iri imbere. Tanzania ni igihugu gituwe n'abaturage barenga miliyoni 38. Komisiyo y'amatora yavuze ko Samia Suluhu Hassan yabonye amajwi arenga miliyoni 31 kuzamura bingana na 97.36% by'abatoye bose. Ubwitabire muri aya matora ngo bwari kuri 87% mu gihe abiyandikishije ku gutora bari miliyoni 37.6%. Ni amatora kandi yakurikiwe n'imvururu mu gihugu aho abiganje mu rubyiruko bavuze ko atabaye mu muco kuko ngo hari abatavugwa rumwe n'ubutegetsi batemerewe kwiyamamaza. Abigaragambya bahise batangira kumanura amafoto ya Samia Suluhu Hassan yari hirya no hino ndetse batwika inyubako n'ibindi bikorwa remezo bya leta. Inzego zishinzwe umutekano zakoze ibishoboka byose kugira ngo zikumire imyigaragambyo
zabyo zinasaba ko abaturage bakorera mu rugo mu kwirinda imvururu ko zafata indi ntera. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Tanzania ku wa gatanu yavuze ko imyigaragambyo yakurikiye amatora itari ikanganye nk'uko abantu batavugwa rumwe n'ubutegetsi bwa leta ya Tanzania bakomeje kugenda babivuga. Yavuze ko ari ahantu hamwe na hamwe habaye ibibazo bitewe n'abo yise abanyabyaha. Yaramaganye amakuru yavugaga ko inzego z'umutekano zakoresheje ingufu z'umurengera mu gutatanya abigaragambya. Samia w'imyaka 35 ashimirwa uruhare rwe mu kuyobora Tanzania nyuma y'urupfu rwa Magufuli, igihugu kigakomeza umurongo w'iterambere cyari kirimo na mbere yuko aza kukiyobora. Abakunzi bacu rero ba Deep News TV, mu nkundi twebwe dusoreze hano n'aya makuru agezweho n'izi update zigezweho. Niyo mpamvu buri gihe tubasaba ati niba ari ubwa mbere udusuye nyarukira munsi y'aya makuru aruna ahantu handitse ijambo subscribe kugira ngo nyine ujye uba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Ikindi kandi muduhe ibitekerezo byanyu, igishima, ikitugira inama y'ibyo tugomba guhinduramo mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Mukomeze mugire ibihe byiza, Imana yo mu ijuru ikomeze ibane namwe ndetse mukomeze mugire na weekend nziza. Amakuru yacu yo nakagaruka.